Tinagalam iti uken nga inyawid mo si Kaminda. Ay nawaw, intad dala ang dayta kanyak nanang. Regalo tigayim ko Hindi yung ibagbaga iti daduma Sapay matlaw nga imported. Talaga nga imported day di nga uken. Iso apakan ninyo ang naimbag nanang. Aguray ka. Saan ka di na ibagam kanyak? Adi mo kaya tagtarakin iti asaw? Sa baliitan nanang. Dog lover da tao itaan nanang. Ay nawaw. Imported ko naman. Ay siguradum lang ang maaywanam analaing day tanakaw. Nakakaasimay no iyawid mo. Kadi mo lang masikasaw. Anya kay lakit din. Ayan nanang. Saan abali Tadda kayo no bilang laang. Anya? Naimbag abigat mo, Manang Minda. Anya ti umay mo gatang Gumatangak man iti dog food para iti aso. Ay na wow. Kunak mano di mo kaya tagtarakan iti aso, Manang. Sa bali itan, bakla. Dog lover mat da tao itan. Mano a kilo ti gatangam ngay? 2 kilo pa'y laang. Gumatangak tumanan no maibos. Ay, wen gayam. Sa dino ay tinangalaam iti aso, Manang Minda. Ginatang mo ka diwan, no? Win ko naklatan. Sana bali. Tadida mo't am-amo tigayim ko anang tag iti aso. Manang, okay ka lang ka di. Ay, uwan. Ginatang ko day nga aso. Nanginangarod si ka. Imported ngamin. Ay na, wow. Naimbag ka pa'y, Manang. Makagatang ka iti asong imported. Ay, kat siyempre, Ay, ikanak man pa'y gayam iti shampoo para iti aso. Pilyom tay mayat a shampoo ta sensitibo tinginginaan nga aso, bakla. Ni Mari Minda, samad dyan nakita ngay may dito'y ayan mo, bakla. Anya ngay ti may naginatang? Shampoo ken dog food, Manang. Ay nawaw, an-anwan na ngay. Sigud mat nga awan aso na, tadi na kano kaya, tiyagtarakan. Sa bali ka nun ita, Manang. No kasta, gimatang gayam iti aso. Wen, Manang Kurason. Impalastog ng tupay, alangina ka nun, ti pinanggatang na iti aso na. Ay, na yan. Agraman day ta, ipalastog na. Among madadya tao, Manang Kurason. Masapol nga iso ti kanayon abida. Self-proclaim at dog lover. Awan pa, di makabulan na nagtarakin iti aso. Ng dog lover, kid di ka nun? Nay, ada marin inyawid mga aso, Kurason, bakit? Nangalami ti dayta. Sapay nagkutom. Kas nata sakit na. Napirot ko lang di tadala, Lucas lakay. Nakakaasi tila nga na, iso ay nyawid ko na. May sa kadagiti street dogs abang bantaya. Eh nawaw, naurunungan ti aso tayo, bakit? Ay kat talaga akas na alakay. Nakakaasi mat, no baybay-an tayo laang idangag kay wara. Uwan mat ka di nasaysayatan ti kastang ti gumatang ka. Pudno launay lakay. At least, makatulong ta. Ngala, agpakada akon, Kurason, bakit? Sikapa lang ti makamuli ti balay, Agluto kanton, iti pangrabyan ta. Lumabasak, Mari Kurason. Ay nawaw, si Kamat Gayam Minda, sa dino tinagkapwam? Di talaang, Maray. Napan ko man impasyar ti imported nga aso. Wan nga agpaiso. Madlaw nga imported ta aso, Mare. Una, dog lover mat da tao itan. Ken talaga nga imported da iti asok, Mare. Nangina ti pinanggatang ko siya. Ay nawaw. Imbag man, tanaba alam tigim matang iti imported. Ay, kat siyempre, sika ngay matmara, na ano ngay taasaw. Ay, sos, nagkukutong damang. Apay ang kastamo ti kudil da. Ay, kwa nga men, Mari Minda. Ay na, di ka nagpalawag, Mare.
Uray di mo ibaga, amuklatan no apay. Dahil naman jay aso nga agkaiwara dito'y lugar tayo. Pinidot mo lang day tanya. Ay, husto ka, Mari. Inyawid kon tanakakaasiman. Kunak to, may... Ay, piman mat amari korason. Nagtarakan ka pa ilaang iti aso no kastamo ilaang. Naimbag kumamot numayat tilahin Ngamsaan man. Ay na, nag-cute matang taaso manang minda. Kita analaing ti aso ka. Ayun. Nagmayat aboy po yan. Saan akas kadagi ti aso ni Mari Corazon? Lima basak nga rod iti ayan da itay kat. Ay na! Maasyanak si ka. Di na siguro kabailan ti gumatang iti aso. Iso adagi ti latan agkaiwarang aso ti iyaw awid na iyabalayda. Adun ti aso na. Ngam uray may sa. Awan pa'y nakitak ni imported. Kasla masakit damay. Apay, masapol ay nga imported ti aso manang minda. Wala. Nagtarakan ka pa ilang nga rodman. No kasjay mo lang ang masakit. Ang mga numaakaran ka pa iti sakit dagiti tarakan na. Grabe ka mat manang minda. Nasyaklaan. Nasaysayaan ti aramida ni manang Corazon. Ngamin, ado dagiti aso ang matultulungan na. Oh, ti ko namkit di nakabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Iso akasta ti aramidan na. Makatulong di tanga. Ay nananang, nuda kayo lang tinakakita kadagiti aso ni Mari Corazon. Ay. Apay, dagiti aso namin da anak kaw. Kasla agsak-sakit damot amin nanang. Ay, nawa. Gagangay na ta street dogs dagijay. Nagtarakan pa'y laang iti aso nakastamot lang. Si kakit di ba't anak kaw? Ay nananang, di na laang amin kabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Ay, nawaw. Tapno ibagakken ka minda anak kaw. Ni Corazon nakalugaran tayo ti mako na a dog lover. Ngamain, saan nga agpilpile iti aywanan na. Anyat kaya't yung asawan nanang sa anak a dog lover? Ti pudno a dog lover. Saan nga agpilpile iti taraknen na tapno laeng adda ti may pasikat na. Mariminda ti lumabas bakla. Kita man day ta babae. Intugot naman yung imported nga aso na. Sigurado, ama pa naman ipasikat, manang. Si kakit di mat bakla. Ipasikat na. Sabay dadailan na kakalagiti kalugaran tayo. Ha? Di mo kanu kabailan ti gumatang iti imported nga aso. Iso adag iti street dogs kanulaeng ti iyaw awid mo. Anya? Hay nako. Ammo pa'y ken manang minda. Di na siguro ammo adakkel mo ti gastos mo para kalagita nga street dogs manang Corazon. Ay nawa. Naglukon day tamari minda. Isumat lagay ang makasjet ti panangkita na kanya kay di na minsan nga aldaw. Nay, si kamat ti masalaw ko iti dalan, Mariminda. Sa dino ti papanan nyo iti asom? Di talaan, pare Lucas. Mapan ko man ipasyar to'y imported nga asaw. Ha? Gusto tinangag mo, pare Lucas. Imported to'y asaw. Saan akas kadagiti aso ni Mari Corazon nga agsaksaki. Street dogs namin lagi dyan, Mare. Una, street dogs dagiti aso na. Ngamin, di nakabailan ti gumatang iti imported. Tas jay ayamat ti dog lover. Di na mo tagpili iti aso. Sana kasta, Mare. Kaya't lang ti asawak ti makatulong. Iso nga imbes sa gumatang iti imported. Dagiti latan street dogs ti pinili na nga iwanan. Oho! Amo kung dagita a klase ti panagrasrasaon, pare Lucas. Ha? Ay, nawaw.
Sabat ko ni Mariminda, dita, dala ni tayo, Corazon bakit? Kat, anya man ang timba nga dadya babae kan ka, Lucas Lakay. Hindi ako mapay nga eh. Impasikat na at imported nga aso na. Ay nawang, nagtarakan iti aso, tapno lang adda ipasikat na. Kaslakas ta ah. Uyawin na pa nga ro dagiti asom. Kan saan ka kano a dog lover? Ay nawang, self-proclaimed dog lover mat day ta Mariminda. Kasta ayamat tipod na a dog lover. Agpilpili iti taraknen na. Anyang baybay am latan bakit? Di mo latan ikan kano. Mapunhuanak lang talaga makangeg day ta babae kanya. Relax ka kanilang bakit? Ituloy mo kit nga aywanan lagi nga street dogs. Noon niya man ti ibagbaga ni Mariminda may papankan ka. Baybay am latan. Tak lang no makiapa ka kinukuana bakit? Oh, anto yung tigadgatanga manang Minda. Agyaman nakbakla. Manang, mabit man laeng. Ada ka di bagang bakla. Pudno ka titiin danon da kanya. Nga imarmaritis mo kanon ni manang Corazon. Asino mat tinakadamagam iti day na? Napan mo kano inchis-chismis nga aspin ang masakit iti aso ni manang Corazon. Ay nawaw, saan aya apod no? O naikan manang Minda. Kasano mo amin, saan nga amo ni Mari Corazon ti agpili iti asaw? Iso adi na maipasyar dagiti aso na, tamabain ka dagiti kaaruba. Saan nga min nga imported kat dagiti aso na? No saklaan, ay, jak kayak tikas diyang asaw. Kunak man dog lover ka manang Minda. Katuan mo, di mo aya makita nga inal daw adigdigusag ti aso, kat ipaspasyar ko pa eh. Adaya mo dog lover anapili ti breed ti aso. Kasla di mo amo ti tangtang abam manang Minda. Si kalaang man ti self-proclaimed dog lover akas ka ti bagbagana. Talaga gayam nga saan nga agsardang day ta Mariminda. Ay nako, anya man ang kinapasamak bakit? Kasangsangtwet mo lang nga napudutan ti ulo. Ay, makapasuron day dyan nga ugalian day dyan tao. At ka di marandakes anay sawang wano na aramid na. Napan na kano in marmaritis, masakit dagiti asok. Kanjak kano kabailan ti gumatang iti imported. Ay na, talaga ang makaraman day ta babae kanya kunak na eh. Di na lang amin amo no mano ti magasgastos mo para iti agas dagita nga street dogs. Mabit man lang. Ipakitakan ko na amin a resibo dagiti ginastos ko. Dila agbain mat day tatao. Irwan mo dagiti resibo ti agas ngayon pagatang ko kan kalakay. Agraman resibo dagiti vitamins kan dog food. Ay nako. Agawam kit di. Ta iparupak man kan ko na akabaulak nga aggastos para kadagiti asok. Makapauman day ta Minda. Oh, anya ter aramidam dito'y balay, Mari Corazon. Talaga ka di naksardengan, Mariminda. Naganon apa ng dadail mo kanya. Ay nawaw, relax ka kadilaan, Maray. Bayam, no aganak to'y imported nga asaw. Ikan kantong, tapno adamot imported nga asaw. Amok ngamin, adi mo kabailan ti gumatang. Iso nga ano samlatan dagita aso asaan nga imported. Sa anak anapili no may papan kadagiti aso, Mariminda. Kantap no ibagakken ka, dakkel matan ti gastos ko kadagiti street dogs nga inyawid ko. No di ka mamate, Ala, adtoy dagiti resibo. Awatem tapno maamwam no mano ti gastos ko. Ha? Awatem tapno makitam. Tapno saan akong kumpurmi ti mapan mo ichis-chismis. Aywan gayam, kurang pa'y dagita resibo. Naibasurak nga minan dagiti daduma. Nagpuskul mo tanday ka, papay. Ala, basaan dagita. Kitaam no mano ti gastos ko. Di nakasta-kastaan tatalaga ang makaraman ka kanyak no di mo pa'y labaliwan day tang ugalim. Ha? Amok asana pud no ginatang mo ti imported nga aso, Mare. Indonate dalaang kanumat gayam ken ka.
Ha? Nay, sa dino nga'y tinangalaam ka na gito'y aresibo minda anak ko. Nagngingi na nga agas kin vitamins. Resibo ni Mari Corazon dagita nanang. Ay nawaw. Anya tararami rin na gito'y aresibo dito'y balay. Ay kat ipalastog manin ani Mari Corazon. Adakkel ti gastos na kadagiti street dogs at arakon na. Ah, naglukon. Ay, sikan tuma nga min anak ko. Tila mapad mo ichismismis. Nanang. No syakti si ka. Agsardeng ka nga minan anak ko. Sana nasaya at ikasta. Amom ka day, a self-proclaimed dog lover ti awag dagiti daduma akalugaran tayo kin ka. Anya? Self-proclaimed dog lover? Tinangag ko itay, kat self-proclaimed dog lover ka kanaw. Sana pod no a dog lover ka nga main. Napili ka launa iti asaw. Tipod no a dog lover, kat kas kini Corazon. Nga main, uray anya a klaseng ti asaw. Ay wanan na lang na. Ah? Sana masapul nga imported ti breed na. Kang ronaan ti amin. Dakil ti may tultulong na kadagiti makuna nga street dogs. Imay ka man iti balay, Mariminda. Anyat masapul mo? Pare Lucas, adda ka din ni Mari Corazon. Hoy, madamang isagsagana na ti ka rin nagiti aso mi. Apay ka de? Adala ko man napatag nga ibagakin ko na, pare. Ala, umunag ka nga ron. Tagsarita kayon to. Saanan? Urayot laangan dito'y ruwang. Umunag ka kindi, tagkape ka pa, Mari. Ne, si Kamat Gaya, Mariminda. Anya ti masapul mo. Sumrot ka pa ya. Oh, nangag mo na dyan, Mari. Sumrag ka kano, kunan ni kumarin. Pasensya kan, Mari Corazon. Pasensya kan no inuy-uyaw ka. Ay nawaw. Itaman pa'y Mariminda. Ita, naawata ko no apay as self-proclaimed dog lover ti awag dagiti kalugaran tayo kanya. Kat ita, kayat ko ti bumawi. Diyak kayat ti maawagan as self-proclaimed dog lover anya. Nasaya at mat nga ron no kasta Mariminda. Saan matadakas ti agtarakin iti imported nga aso? Tidakas lang nga min kat no napili ka. Tima ko na dog lover kat tay tao nga saan nga agpilpili iti aso at taraknan na. Tapno laeng adda may pasikat na. Isurunak man nga rod, Mari. Tarugyak man matagtarakan iti aso akas kadagiti tarakan mo. Yakon kayat ti mabagaan as self-proclaimed dog lover anya. Saan nga imported dagiti asok, Mare? Street dogs laeng dagita. Amok, Mare. Kat okay lang kanya. Tapno addaman matikadwa ti imported nga asaw. Adakas ti agtarakan iti imported nga aso. Ngam kanayon tayo kumaalaglagipan at ti makuna apud no a dog lover kat dagiti tao nga saan anapili no maipapan iti lahi wenno breed ti aso at araknanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kapila, Francis? Wala man ang grasya. Sa dino ti papanam, tay tulod ka. Ay nawaw. Nakitam lang nga rudan ang nagpailiak ita. Saludsudong pailaang no sa dino ti papanak. Siyempre, agawid ako na. Lumukan ka nga rudan manang. Tapos siya akong timangitulod kan ka iti papanam. Ay nawaw. Rumwar ka pa'y matatatulungan na kamang bagkat kadagidigin at gatang ko. Ha? Ay, Ay, na yan.
Nakabubuntog mat nga rod. Oo, sige. Tulungan ka naman ng grasya. Tapno, di mo mat ko na. Ay, rumbang laang Da kayo a taxi driver, rumbang laang atulungan nyo dagiti pasaheros yo. Saan kay man nga agsadot-sadot? Isardeng mo man bit ti taxi, Francis. Apay ka di manang. Adalabit gatang iti department store. Ay, nagadulakit di nga mina nasalsalud-sudam. No imbagak nga isardeng mo, ay kat isardeng mon Ano ka di tigatanga manang? Ay kat anusam ti aguray Sana balit agbaybayad akmat. Agsalsalsudak lang mat manang. Ngamin, rumabiimat tayo. Isardeng mo nga ruden, tapno Santa Marabian. Nagaduntumat ngamin nga ibagbagam si ka, Francis. Mabit lang nga manang. Ipaigit ko pa iti taxi. Pingita ka lang ang Manong Francis. Intulot ko pa ngamin ni Manang Gracia di ta kabangibang a barangay. Kasta? Uy, natin ko. Sapay ato ti stop over me. Ngam sa nabali ta nagbayad mo't piman di tao. Amang ano binugbog kawan na kamot, Manong. Ay nawaw, saan mo ta ating? Napigsa lang ngamin ti boses ni Manang Gracia. Ado nga minin dagiti taxi driver nga agreklamo. Gapo iti ugali na. Bosi ka numot. Di bali Tinapatid kat nagbayad mo. Uwan matkiti Mala, agtugaw ka nga ruden, Manong. Tagi dasara kun iti kanan tayo. Ay, makapasuron mat na ita, Francis. Ay, nawaw. Abay, ang grasya ba? Ada ka diti dakis ang haramidan ni Francis, nga? Nalipatak ti karni ti baboy iti taksina. Una yan, di namatan impalagip. Na, ang mga ano saan na nakita at dati kargam ang nalipatam. Kasano kumadi na makita, kat Francis mat tinagtugawak. Mangrugi ka man ang grasya ba kay? No at dati nalipatam, di mo pabasulin ti sa bali at tao. Pabasulim tabagi ma. Ay nawaw, imposible mat ano saan na nakita, kat Francis dyan nagtugawak ko naklangarudan. Mabiit man lang, ta i-post ko man iti Facebook day dya, Francis. Manong, at damat karni ti baboy anabati iti taksing. Karni ti baboy? Uy, Manong, amangan no nalipatan dagiti pasaherong. Sa din ang tinakakitaan, Mimi, ading kaw. Iti Francis, Manong. Ay sus, iti Francis pa'y gaya. Tsak pa'y nakita itay. Nabanog ka siguro, Manong. Iso asaan mo anadlaw. Irit mo pala nga din kaw, tapno sana madadahil. Salud-sudik to ni Manang Gracia itong bigat. Amang ano iso tinakaibati iti dayta akarne. Iso ka tinaudi a pasaherok itangal daw. Ala, syakton ti makaam mo amang isuble, Manong. Nanang, sa dino ti ayan ni Manong Francis. Adda iti banyaw. Ag-shower ka now. Apay ka day. Sigurado nga iso ti dakdakamatin ni Manang Gracia at taxi driver. Iti impose na iti Facebook, Nanang. Anya, na-i-post ni Manong Noa Francis iti Facebook ko naman akaw. Awan matkit di tinadakamat ni Manang Gracia iti post na. Ngam sigurado ak ani Manong Francis ti patpatamaan na, Nanang. Ngamihin ni Manong Francis tinangilugan ken kwa na itay. Apay kumaapatamaan na ni Manong Mungay anak kaw. Tasaan ka nung impalagip ni Manong Francis ti karni ti baboy, analipatan na iti taksi ni Manong. Anya? Anya ti ko na, Mimi. Patpatamaan nak ni Manang Gracia iti Facebook post na. Manong, basaan mo. Naglawag ti impose na iti Facebook na. Sikat ti pabasulan na. No apay ka numot adi mo impalagip kan kwa na ti karni ti baboy analipatan na. Iti Francis kanupay tinagtugawan na. Imposible ka no adi mo nakita. Ay nawaw, tabasol ko pa, analipatan na ti kargana. Amo pa'y man kan kwa na, Manong. Oray kaskasano,
Saan tay apag-interesan ti karni ti baboy analipatan na itilugan nga iman manehong? Bayan, isublik tulatan ken kuha na itong bigat. I-message mo man kiti. Ipakaamom ken kuha na asaan ko anakita. Nga dagayam nalipatan na itilugan nga ipaspasada. In message ko itayan manong. Isublim to day ta akarni. Kat inton maminsan, di mon ton iluglugan. Agron tikas na klase ti tao. Kaguranan sa amot aminan at taxi driver dito lugar tayo. Idilit mo leja apos mo kunak, grasya bakal. Ay nawaw. Itian niya ko maaga po, Eduardo. Bawal ka diti ag-post ita panawan. Makamu ka man lang. Una, sana balit ta Facebook account ko mati inosar ko. Sige, agpatanggan ka. Si kanto ti maibabae ni tilay dyan nga impos mo. Itian niya ko maaga po. Una, taapay ngamin analipatam ti kargam. Sa ita, agpabaso ka. Ay nawaw, nangalaan mo iti tikas talaing mo baka. No sa anak nga ag-post, di agruam dagita taxi driver. Abay, masabol ka din nga ipos mo iti Facebook. Amom mo ti driver ti taxi ang nagluganam ita. Mabalin mo nga i-message mo ang saya. Naa, Naimbag ko mamay nagpost ka kahit mayat ti ipos mo. Sana na ita dapat lang pagpabasulam iti kina-irresponsable. Nagbusi ka launay mo. Abay, personal driver mo ayan, Frances. Nay, nasa apa ka mo, Frances, anak ka? Wala na. Dumaw asak pa dita kabangi pa nga barangay. Itulod ko ti karne ti baboy analipatan ni Manang Gracia di Kalman. Ay nawaw, sapay adayo ti ayanda. Kinapatay, may sublik tapno sana kumpurmi ti ipopost na. Wadmat kit di Amangan kit di pa'y no panunutan na pag-interesan tayo da itakarnay. Ure kas ano, kabalak mati gumatang iti karne asidaan tayo na nang. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita. Basit lang nga isyaw, pagbalinan dan abigdale. Tidakas na, dagiti daduma at tao ti pabasulan da iti kina-irresponsable da. Nay, sige mo ka ang Frances. Anya ti masapol mo. Anta ka din ni Manang Gracia, Manong Edgardo. Adda na pala na. Abay ka de. Isublik ko mo ti karne analipatan na iti taxi di Kalman. Ay nawaw. Pakibagam to ka ni Manang Gracia, pasensya na. Diyak mo't nakita nga dagayam nalipatan na. In-block na ngamin iti Facebook. Iso asaan ko ang ma-message Manong. Bayam, ibagagtuwin ko na Frances. Agyaman na klaw na ya. Awan na nyaman na Manong. Siya kunti agpaspasensya iti naramidan da sawa. Imbagak mo, adi na unay iti agpost iti Facebook. Ngam natangkan mo ti ulo na siya. Okay lang na di Manong. Nagdanag lang. Ang lalo nagninaitan nagiti magatan. Iniluto ko ti karne ti baboy. Analipatam iti taxi ni Frances Gracia bakal. Nasaya at mantayin subli na pailang. Unay kan bakit? Kunaklakit din o pinulutan damatan. Maglablabas kan sa amatan bakal. Amok ni Frances. Saan nang ugali ti kasta? Anya ngay ti amok. Ang mga no agin sisingpet la ang gayam. No saan nga naipost ti may papan itinalipatak a karne. Insubli na nga ta. Ay nawaw. Si ka tinakaibati ti kargam. Sa ita, si kabela ang tinagado ti ibagbagana bakal. Malahuston. Ay sus. Dinakmanan sermonan tanagsakitan ti lapayag ko. Mangidasar kakit deng iti kanunta. Mabisina kon. Unak lakid din mo naturog kan. Grasya bakal. Ay, kasano ko maamakaturog da tao. Kat nagadugayam ti comment iti impose ko may papan ka ni Francis. Italahang anak kita. Nabasag na kita kuminday tayo. Rusak ti siya ka bakal. I-delete mo kay diday ta a Facebook post.
Tana isublimatan ti karni analipatan. Ay saan? Replyak dagitoy a basher ko. Ay nawaw. Sayang laeng ti oras mo bakit? Maturog ka man ti day. Ay saan? Sa anak apa-abak, aglalo no amok nga husto ti lablaban ko. Nawa. Talagang awan ti dingga masao. Pagbalin mo tan a big deal ti simple nga isyo. Agasam ngay, tabasol ko pa'y kanaw. Ito naman. Intong maminsan, italim dagita akargam iti tinggad mong tapno awan malipatam. Naa, Nasaysayaan mo lang italim. Tapno awan ti inosente ang mapagpabasaw. Kita ang manday taalam si Kagrasya. Madlaw anapuyat ka, bakit? ay, nalabas mo't kami ng ti comment dagiti tattaw iti post ko. Below the belt pa yan, ti dadoma. Kiun talaga mo ngamin nga tatibasol mo bakit? No saan ka kumaalag po si Facebook? Kat inchat mo kit din ni Frances, may baban iti karni analipatam. Di saan kumaama pasamak ti kasta? Saan da ka kumanga ibas dagita tao? Ay, nasakit pa yan ti ulok amang pampanunod. Sapay nagaduda, pagtutulungan dakmatan. Kas kunakin ka iti rabi ay bakit? Idilit mo man dahi taapos mo. Tana isublimot ta ni Francis ti karni analipatam. Nasidampay nga rudan. Awanin tingam, bakit? Idilit mo dahi ta Facebook post mo. Tapno sardengan da kamutan dagiti baser mo. Awan matan ti post ni Manang Gracia. May papan iti karni analipatan na iti taksi Manong. Agbasa ako mamanan iti comments. Ay nakaw, anya ako open. Ay na pagtutulungan da iti comment section ti post na. Daytoyen ti kunada akarma real quick. Ay nakaw, una yan. Nabasa kat dagiti comment da iti post na Manong. Anya iti ko na dagiti tao. Feeling boss kano ni Manang Gracia. Ado pa'y sayang ta saan ko ang na-screenshot. Sana nasaya ti kasta, Mimi, ading ko. No iso ti agaramid iti dakas, okay lang. Ngum na siya, sana nasaya Sana kasta ti kayat ko asawin. Diyak lang amin kayat atuladam ti dakas nga ugali ni Manang Gracia. Inton ko, si Kamad, ti Makarma. Gracia magtisumungad, nanang. Un nga agpaisaw. Agturong bag, dito'y ayan tayo. Un nga rot, nanang. Naisubli ka numatan ni Manong Francis ti karni analipatan na. Anya ngay nga tatigagaran na. Francis! Francis! Rumwar ka, tamapan mo kasarita, mini anak ko. Ibagam nga awan ni Manong mo ta nagbiyahe. Kasano ngay, no bigla saktandak nanang, wano saan, ang mga nubog kawandak. Saan mat siguro, anak ko? Kita umantilang anak, nakaisampay ako mitkita. Panag ko na, kat adala ang napatag nga umay na ibaga, anak ko. Agtugaw ka pa'y Manang Gracia. Ay, agyaman ak, Mimi. Anya nga min tigagaram, Manang. Imayak ta. Kayat ko makisarita kani Manong mo Francis. Kayat ko kumaadumawat iti pamakawan kan kuana. Ha? Sana rin ba nga kasjay iti in-post ko. Pasensya kayo, Mimi. Ni Manong mo pa yan ti pinabasol ko iti nagkurangak. Nagkapi ka pa'y Gracia. Pangururayang kini Francis. Ay, agyaman ana na sitang. Ay na, pasensya kan kadagiti dakas na isaw-sawang ko, Francis. Mawatan ka, Manang. Siyak tinagkurang. Siyak pa'y lang tadaganas na nga agpost iti kasjay. Tinapatay ka nakaamiris ka, Manang Gracia. Agyaman aklaunay, Francis.
Talaga asanan ang maulit day dya ay tagbalbaliw akon. No da parikot, saan kun nga i-post iti Facebook? Wala manan. I-chat, wano i-message mo latan lagi ti masaknan. Kan kang runan ti amin, makisarita ka kumaan na saya at kadakwada. Di ka agbalin a bosi tapno saan da ka aguraan. Ditay agbalin anaranggas iti pada tayo a tao. Taamang no iti udi na, kat agsublimat laang kada tayo dagiti dakas nga aramid tayo. Kanayon tay alaglagipan, an naragragsak ti biyag no nasaya at ka iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.